गसाइगावआव बेबाक राभा क्राउरां रुनसुम एबा दुलाराय राभा साहित्य सभानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाया साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जालाङो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि घागसा सिहि रुम सि क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जोबथा सान अदेबानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा थानेश्वर राभाजों लोगोसे बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, राभा वमेन वेलफेयार फेडारेशननि आफादगिरि रिता राभा आरो बिटिआरनि इएम फारियै रेवरेवा नार्जिहारि, उखिल मुसाहारि, डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव राभा क्राउरां रुनसुमनि सनाथि फोरबो फालिनायनि गेजेरजों राभा हारिनि राव हारिमुवा आरोबाव आगानै दावखोबावगोन होनना आं मिजिं खालामो होनना ओरैबादि बुङो। 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আৰু আজি 51তম ফাউণ্ডেশ্যন ডে চেলিব্ৰেট কৰিছে। মই ৰাভা সাহিত্য সভা তথা বিবেক ৰাভা ক্ৰাউৰাং ৰণচুমক এই গোল্ডেন জুবলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেখেতসকলে আজি বিটিআৰ অঞ্চলত সুন্দৰ এটা অধিৱেশন ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা মই আশা কৰিছোঁ ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি উত্তৰণ ক্ষেত্ৰত আৰু দুখোজ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ৰাভা সাহিত্য সভাই বিশেষকৈ যোৱা 51 বছৰে নিজৰ জনগোষ্ঠীয় ভাষা সংস্কৃতি উত্তৰণৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি আহিছে সেইটো তুলনীয় নহয়, অতুলনীয়। গতিকে আজি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এই বিশ্বায়নৰ সময়ত বহুত কম্পিটিশ্যনৰ মাজতো জীয়াই থাকিব পৰা এটা জনগোষ্ঠী হ'ল ৰাভা জনগোষ্ঠী। ৰাভা জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বায়নৰ সময়তো বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজতো আজি সংগ্ৰাম কৰি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব লৈ সুন্দৰকৈ জীয়াই আছে। ইয়াৰ কাৰণে ৰাভা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা মণি ৰাভা ডাঙৰীয়া আৰু বাণেশ্বৰ কোচ ডাঙৰীয়াক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বাকী জাতীয় সংগঠনবিলাকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি ৰাভাসকলৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ কাৰণে ৰাভা যিটো হাছং শিক্ষিডল যিটো গঠন হ'ব লাগে ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ কাৰণে আজি ৰাভা ভাষা ৰাভা মিডিয়াম আজি আমাৰ মিচিং তিৱা আৰু কাৰ্বি এইটো এলিমেণ্টাৰী লেভেলত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিচাপে মাতৃভাষাইদি পঢ়িবলৈ সুযোগ পাইছে। গতিকে এনেকুৱাই এটা অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।